Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipidang subhai pi baro syaki mat kimat mentaka janmit sengi balang ka khendai Tarik Naitung arajar arpsan. Kimat Khubor na Kylleng Jylla. Ka Maternity and Child Hospital Upper New Nongstoin kam shimpat latre kam satia hado kini kisngi namar ba ompat play pat ba eka watla ka jingte ya ka building kala dep. Arsna mensua kala don ka jing persya jur na giseng balang halor ka jing ra no ya tiar medical syaka weipat ke district nrei ka tanat ka koit ka khia lengba ka menteri sorkar kala kular bansawan ra bat penbiang pat da kiwei haka MCH Nongstoin. Nagalang juga seng Federation of Khasi Jaintia and Garo People West Khasi Hills District kala but din da kabaya kendo ya ka District Medical and Health Officer ka West Khasi Hills District ban wat jingtip halor kani kala dawa ban pleno bat ka sorkar kadai ban penbiang no ikitiar bat ya ginong tray. Banweng ya ka jing dehang kali ka bajur ha shilenter ka surok shnong bat ban khanglat ya ki brio ki ba penyeng kali lemo kat shabalap pasem. Kinong yalam shnong jong ka shnong maulai maudat baki harengkat ka jinge tray lang bat ki pulit ka maulai traffic branch kila jurip ya ki surok shnong bat hagi kentot beper na ka bentaban itu ya ki jaka kum ki parking zone bat ki no parking zone bat lengba ka maulai zonal task force la bu thong ban pentrai kam ya ka ni ki ka senjuk ki rangba shnong ribhoi district kala kerpat ya u deputy commissioner jong ribhoi district u Abilash Baranwal ban ailat ya gi pait ba na ka benta ban peniaso ya Aadhaar card baru ban yo ya ka ration card namar ban le online ki pait ba menta kilai kendu jing ka senjuk kala pensngau hau deputy commissioner ban pelait no ya ka pisa material bill jongka scheme MGNREGS ban shnano ya ki nyau tali jingking nya jat ha ka surok ba national highway 6 har riboi bat ban ai da ka jingtip ka batikna ha ka bathung ya ki khot ka village defense party ha man la ki shnong har riboi district. Menteri Rangba ke Jylla Conrad K Sangma ula pelait pat ba ya ka trophy jong ka lempung yelek ka Durand Cup ka ba Shispa Laipusau harengkat ke jingsa Kylleng jong Menteri Kenat Sports ke Sarkar Jylla ba Shaklir Wardri u Air Marshal Surat Singh u Lieutenant General Sanjay Malik u Director jong ka Sports and Youth Affairs ke Sarkar Meghalaya u Didi Shira kidkhot jong ka Meghalaya State Olympic Association bat kidkhot jong ka Meghalaya Football Association. Kinong Tray Bank pat kidkhot jong ka Center of Medical and Sales Representatives Union Northeast Region. Kilai shimenta lang haga nong ba shalong haga jingya ki kabala long haga ri India barok kawai ban persya yaki policy tray kam jong sorkar pedeng. U General Secretary ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Employees Union uba Edward Lynching. Ulaya tu ba ki jing dewa ki dei ki mat ki bala slam bha ya ki ba sorkar pedeng kampat laban pun urlong hadu kini kisni kalong ka Khubor ka ba Aiman Sim ya ki wei ki samla puli ki jong ka Jylla haba usamla Yunus Lingdo ukhun jong ba pher khar bam kwa hedwar blai bat ka kong lir Lingdo na ka shnong rangat East Giant Hills District ulayo hadu khandai phukhandai 0.7% but longru u state topper ha Meghalaya ha ka jingya khonia ka exam neat jong snem arhajar arpusan daga jing sengu sarong halor kani ka dor bar shnong rengat rengkat ka kur lengdo rengat kila pun kup buram but Aiman Sim ya uniu samla ha ka jing yalang ka bakerpa ka le niam bedding klam ka ba saus ngi lenter baju penlong sisen sisnem dagi jaj ben riu penar badang bat dang so ya ka niam tenrai kan sedang ha ka khatwei tarik bat kut no ha ka khat sau tarik mentau benai ya gani lapan benar Presiden ke Sendra Jowai uma Hercules Toy udaloi ke eleka Jowai uma Puramon Kenjing but Vice President ke Sendra Jowai uma EMH pasa ha office jong ke Sendra Jowai
Ka Federation of Khasi, Jaintia and Garo People Maukurwat Circle. Kala late banya kendo yau Deputy Commissioner jaga South West Khasi Hills District uba Barnari Maulong ban penken mau biang ya ke jingdawa ban penkela kerteng no ya ke Circuit House Maukurwat syaka kerteng jong us ngap sing siem uba day us iem bakrau jong ke hima mahram kum kadak ban pensa kan mau buram yau ni us iem. Kajing dawa ban penkela kerteng ya ke Circuit House mau kurwat syaka sengap sing siem kalong kebala slam henrei haduk menta kampat urlong setia. San pesan ngut ki kena samla senrang bat kentai gila pendep ya ke jingsha hikai pentebet kaba sau pesan sengi kum ki nong apahara ya kabala ajing hikai daga Tornado Security Agency kabadon hak snong maulai moyong rim halom honsen. Ya kini kejeng aja hikai la sedang naduk ke arpun riu tarik ujemang arjar arpsan. Kini kedai ke batch ke katsau ba ke Tornado Security Agency kalau IT ya ke sernot syagini ki samla ke bala pendep ya kejeng syah hikai pentebet jongki hagani ke Islam hikai. Katanat pulit jong ke Jylla Meghalaya kalau pensyai pat ba baka way ke video ke bala pensapriang ha ke social media. Kabakam bagi pulit kila pensitam ben ya way real pat ba hapot tanat haga jing shisha kadai kabalaja syabar ke Jylla Meghalaya bat kamdon jingedai satya bat ke jing keno bagi pulit kila pensitam ben ya way samla hapot katanat Sora Police Station Dangshen. Shusho katanat pulit kala kentu ya pat ba bakimdai ban sya yalam bakla hagi video lamler ki basupen priang da mano remano haga social media henrei kidai banda pensisya syuaban pensapriang. Menteri ketenat boarding ke Sarkar Jylla ubalong ru chairperson jongga North Eastern Regional Power Committee Abu Tahir Mondal. Ulai itu baka komiti kalapan jinggersyan pisa naga Ministry of Power. Kenang banduk laban penpoi ya ke boarding isya ke Jylla ke tain stay lam ingi kuntup ru ke jingtmu ban wanra ya ke projek penmi boarding patamai ke bakot arhajar arspa new folklore tengka. Mondal layatu bakaladon ke jingshna penbha ya line shispa laifu ar kilovolt uba penpoi ya ke boarding isya ke shnong ke badon markup bat keri Bangladesh. Kinong elam shnong jong maulai maudat baki hapok kejing elam jong orang bak shnong uba George Karmujai. Kila lum ya baro arliang mamla kepala ya don menta bani syok ya dat hakamit jong ka new tarik Naitung arajar arpsan bat dagaba sngotanat kalong ba kila ya suk bat kila ya kedup bat ya kublai ban ya bat no syu ya ke ai kebalaja namar ba kejing mi kene ka huri hura kedai tang na kejing yedi ya ba. Mentang ini pai syagimat Khubor nak Kylleng kari. Kaliang persya balayalam daga seng Kongres. Haga sengi balang kala khot pelong daga Bihar band hajla Bihar barokoi ya kaba lakam bakadei kejing tmu baniadai kejing sensyar paitba. Kiseng sang Pyrthei kibaya trelang bat ka seng Kongres. Kila persya ya ke special intensive revision jongga electoral roll balale da ke Election Commission of India syua ka election kaban salong ha ke Jylla Bihar. Kajing yabriu na kajing tua kajing kieng ha Vadodara ka Jylla Gujarat kala kenjo sya ka khandai ngut kala itu gi Khubor sarkar ha kesengi balang. Haba penpau ya kejing sungsi ketang halor kani kejing jau menteri rang bado kari Narendra Modi ulapan bena baka sarkar kan siu da ka bailut san syaki bahiyang asam jong kilana. Ka Kashari jong ka Patiala kala penjelan haduk khat lai tarik unailar arajar arpsan ban set ha judicial custody ya utahawur rana uwei na kibala syak keno don keti hakikam pentriem ya ka nongba Mumbai ha ka arpun riu tarik unaiwe. Ya urana latihan bisyar hakmat ka Patiala House Court lengba ka video conferencing hadien balakut ka jingsyak set ha ka judicial custody. National Convener ka Aam Aadmi Party Arvind Kejriwal balong ru menteri ramat do barim ka Delhi ulapan bena ba dai hok pan yo ya ka Nobel Prize nagbenta ka Jingsen Shar wat pedeng ki jing khang lat ba lapan wet da ka sarkar pedeng bayalam da ka Bharatiya Janata Party. Ya kani Kejriwal ulapan bena haba kren ha ka jing yalang pait ba ka balalong ha Mohali Punjab.
Ka eryong san Pyrthei kalaki hadien bala sapriang gawai ke video ko bala pen iyo MLA ka Chief Sena usanjay ga kiwad uba dang tombor ya wei nong tray canteen ha MLA guest house ha Akashvani ka bala penyai dak sarkar Jylla Mumbai. Ugai kiwat shimla pan map setia halor kani ke jingja bat ula penkesan bakani ke jing pen sapriang ya ka video kalong kum ke jing aya da ke jing bam ke bapun. Ka Maharaja Sayajirao University kebadan ha Vadodara, Gujarat. Kala kenwin hadien ba palat sispangut ki samla pule kentai naga SD Hall Hostel jonggani ke skul ba kila kempang hadien ke jingbam jamin. Kani ka jaha kami jongga sengi baar ha ka baki samla pule kila yo pang jerho kensan. Prie bat also kpo bajur tang hadien katto kani kenta baki ledep bam ya ke jamin. Palat iway point cutway langut ki pilgrim kilai simenta haka Amarnath Yatra haki henrius ni bala letno layatho ki Khubor penyai. Ka yatra kelas dang haka Tarik Naitung. Saki kenhon jongki nyo hajar sanspa nyo kendai ngot ki pilgrim kilami ban let Kashmir na Jammu haka sengi balang. Mentangin pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Presiden jongari France Emmanuel Macron ulas sedang ia ke jinglet yo kejat ke balai sengi syari bilat. Kani kanong ru kasien ke benengkong nado usnem arhajar pra. Yau Presiden Macron bat ia ke kurim jong ke Brigitte. La pediang sengubha da usiem ke ribilat Charles III bat ka siem Camilla hayeng siem Windsor. Syuagani la pediang sengubharu yagi shikurim da ukun siem William bat ka kun siem Catherine tang syupoi hakat lengsun RAF Northolt. Ki pulit ke Spain ki bala sedang ban penlong ia ke jing tokit halor ke jingiap jong klori lek kai football jong ke Liverpool bat kumjuk jong ke Portugal Diogo Jota bat upara jong Andre Silva. Kila kedau ba ke jing Pyrthei bat ke jing Kemding ke kali ke baki syong kadai nakadau ke jing penher state siapa palat ya ke kali. Presiden Donald Trump kari United States ula berngem ban pengat syushu ya ke jing khajna nagi dekot jong ke BRICS sa 10% bat haga jo ke por ula keno bakani ka kenhun kala persyang ban penhiar dor ya ke pisa dollar jong kari United States. Presiden Donald Trump jangkari United States bat menteri rang bado kari Israel Benjamin Netanyahu. Kilai kenduk lang haga sien ke baar bania kren sani halor katma ha Gaza. Kajing kenduk jong kini ki arngut kalong hadien ba unong mikmat jong Trump sha Middle East Stephen Witkoff. Ulayatu baka Israel bat ka seng leno Hamas kila janpoi artat sya kajing ya menjur ban penlong ya kajing senge ya siat ka bane rihus. Presiden Donald Trump jangkari United States ula menjur ban pa syushu yaki tiartma syakari Ukraine bat menta udang perkat ban wanra dagi jing penjari kendon kibat mai yakari Russia hadien ba ula penpau ba hun setia yaka jing Ukraine bat Presiden Vladimir Putin jangkari Russia. Kajing yam jong kinongi ki persya sarkar hagari Kenya kalakiu syaka laifu wengut la pentip ka Kenya National Commission on Human Rights. Sispa nyongut ki breu kila mensau bat palat san spa ngut kila syakem. Kajing yaki kala ke hakala sngi ublay ka bahap ru kajing dap laifu san snem kajing yaki ka balaja haka nyau tarik Naitung house nem kat kendai spa kendai po. Ka Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security kala kentai war yaki Khubor bala keno hakilat pathai Khubor hakiri bat syabari bat ki website nabari syapang ka United Arab Emirates ba kala ai ka visa ksiar ba Xi Jinping syaki katto kat ni kijat. Kumba prangut ki brieu kila yap bat khat khandai ngut kila ja rangai ha ga jing slai kabalaja ha Raswa district jongkari Nepal ongka Khubor ki pulit jongkari Nepal. Kila itu bagi baja ki kentup ya ki khat wai ngut kinong Nepal arngut ki pulit bat nringut kinong China. Kathain sepni jong ba Europe
Kala sakhi ya ka jingshit ka ba jortam jong ubnai jliu. Kabala kiu syaka arpo point sub kandai degrees Celsius. Ka jingshit ka banungkong kalong ha ka thain sepngi jong ka doba Europe ha ka khatnyu tarik hadu ka arpo artarik jliu. But kala len shop ya ka ri Spain, Portugal, France, Italy, Germany, Austria, Switzerland, but United Kingdom ong ka Copernicus Climate Change Service ka ba labating ka da ka European Union. Ito gilong gimat kublay.